gore na samom ovom vrhu, Čulumak, tu je uništena siva munja, najzglasniji njihov tank. Koji je prošlo sva ratišta u BiH. Sva ratišta u BiH, Hrvatskoj, Vukovaru. Njihov ponos bio. I to je bilo nešto njihovo, onako prepoznatljivo. Nažalost, bužinski vitezovi su ga tu... Na svu sreću. Tu su ga, na svu sreću, jesam njihovu, nažalost, njihova žalost. Tu su ga uništili i ostao je tu za sva vremena. Ja sam borac velažisni, ja sam pripadnik 4. specijalne namjene Hamza, koji je juče u proboju našem kontranapadu na četnike dejstvovao s voljom i onesposobio tank koji je kasnije zapaljen od strane četnika. Reci mi, kako se osjećao kad se pogodio u Neman? Pa ništa, treći je cilj bio tamo, je uništen prije toga još jedan kamion i Pisgauer. Ko je to uništio? Isto sam gađao jer bi imao 3 granate, ovo je bio zadnji. Znači, sve si ti to? Ono opet i sa druge strane, drugi kamion i tu sam ispalio drugu granatu. I sad ostalo je, tamo čujem neku buku, mi tamo kad izvirija tank. Ja kažem, Žilo, daj mi granatu, on je dok je dao, ja sam pukao, ja nisam uspio ni njemu reći da se on izmakne ništa. Ja sad vičem, Žilo, pogodio sam, očekujem od njega nagrad, kad on meni psuje, veli ubiti imene vamo, ni barat, ni gasev na mene, na njega se sasuo. Još jedan put, kako se zoveš? Velažisni ja. Nije svaka čast i čestita. Hvala. Puno sreće i da još ovakih pogodaka imaš što više. Pa, tako ćemo se truditi. Hajde, sretno i živio. Hvala.